Een beving van 2,5 sterkte het vandaag op 24 juli 2026 om 11:31 plaaslike tyd nabij Ilindi plaaslike municipaliteit, Zululand distriksmunicipaliteit, KwaZulu-Natal, Suid-Afrika, of op 24 juli 2026 om 09:14 UTC plaasgevind. Soos gerapporteer deur die vulkaanontdekking op sy webwerf, was die aardbewing geleë op een baie vlakdiepte van 10,0 km onder die oppervlak. Op koördinate breedtegraad -28,0345 en lengtegraad 31,03. Die precieze omvang, epicentrum en diepte van die aardbewing kan binnen die volgende paar uur of minute hersien word soos wat seismoloë data hersien, en hul berekeninge verfyn, of soos ander agentskappe hul verslag uitreik. Dorpe of stede nabij die epicentrum sluit in Abaklishi plaaslike municipaliteit, Zululand distriksmunicipaliteit, KwaZulu-Natal, geleë 23 km, of ongeveer 14,2 mijl vanaf epicentrum. Ilindi plaaslike municipaliteit, Zululand distriksmunicipaliteit, KwaZulu-Natal, geleë 36 km, of ongeveer 22,3 mijl weg. Vryheidsland distrikmunicipaliteit, KwaZulu-Natal, KwaZulu-Natal, KwaZulu-Kwa of ongeveer 23,6 mijl weg. Ilindi, Zululand distriksmunicipaliteit, KwaZulu-Natal, geleë 49 km, of ongeveer 30,4 mijl weg. Die aanbevole optrede is om waaksaam te wees vir moontlike naskokke wat mag voorkom. Kom ons bid dat hierdie aardbewing nie 'n groot impak op ons broers en susters daar sal hê nie, en dat daar nie meer aardbewings sal wees nie. Amen.